Khana na lemet kami tharan nawi yashong na kasaji nawi uishong li matay nga sak alu. Matthew kapi kasang taruk tuiza katum. But when you do a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing. Matthew chapter 6 verse 3. Tangkhulnao ithumwui pasali mishai mimang ngayar āshee longlāka. Ina thuikatheili ramwui na Ukhrulli yaothuishangkha āthei-shirai kachung-chung khuishang kami phaning unga. Ishāvāna yamkokli heisangserlaga ākhum-ākhum ngayar māmānda khongnainaowui āming pan māmānda ngayartai katongkachi ngarai chada ngayar kuphaira kachi eina sopkaili phong khuilaka khongnainaowui yawa māmānda yakupser hailaga han ka only khamasai eina kaung mangawamana khongnainao ping shinala ishui hila shayang lu da sangmisera khongnainao ling lon ga shayuring ga phaji thailaka khongnainao mashidri in oktuisai khaji okthot thot na resang māmānda mishai mimang ngayar ning phaning malilak thu kachi ahaira khalina waina khalina ngalon ngorokhaw khalata wiwang mang phaning ngorokhaw jili lang mida thaing sa ngai how the social media li phong se raina ali hya kami haira da kapi sang waw sang how okthuli mi kumo wi khaya mai khuingai mai how 12th century we paula kai rabbi kala philosopher Moses Maimonides na kahang akhaleya chia kamiya tam chitharanli kamiya pajna khipali mi khala gachi machithaya lo kala ka khuya pajna la khipana khami khala gachi mathing sakalo da hanga itum jishu Krista nga John kamiwi pongli Matthew chapter 6 1 to 4 li Matthew tam jikathei ka haiji phaning ungda otsak aina sakhwai sa sersa ngathum sa da kamiuring pa ka theimi avuva sa sersa na khuikai kala sha khuikai tum psychorally variwi sokmi sa serano amen.